cilai itu pian ini nang lawan pian ulun beta takunan pian masih bujang atau belekian atau bang istilah pian jende beta jadi tak lupa ulun nang mana rusakan acil bebeju biru ujar mangai belok jar acil karudung habang jadi nang lawan acil nang belok di superang handakah pang pulang acil belekian lawan buhat negara nang jadi nang tak lupa ulun mau ucap takat nang ini amang harni bujur sudah bebinian cuman cilai amang hendak bebini pulang nang istilah kata hendak dua ikong ujar bini keisian jadi nang lawan amang apa dalam hati ungkapkan haja pian jadi nang lawan acil nang berpaling ke belakang ulun hari ini hendak mana kuni pian apabila cilai pian hakun haja di madu lawan amang di padahakan nyaman imbah bulik kaina kana gere nang masih hari ini kita belum nang bolehkan jadi buhan gembus minta maaf lawan pian karena pengmatiin pulang kami main makan jadi nang tak lupa ucapkan kepada ibu bapak di sini sabarataan tak lupa nih bang mangai kita mau ucap salam nang ada di sini jaulun sabarataan mudahan topang pian nang menjawab salam pian panjang umur berataan sehat badan dimana begana selalu dalam lindungan mudahan berataan di dunia ke akhirat kita diselamatkan diselamatkan lalu bang ulun di sini melanjutkan jadi tuh sebelum cilai nang orang ajen ulun hari ini ada tata kuna hendak mana kuni lawan acil di soberang nang duduk di kursi nang tadi tuh bejenyi cilai itu pian ini nang lawan pian ulun beta takunan pian masih bujang atau belekian atau bang istilah pian jende beta jadi tak lupa ulun nang mana rusakan acil bebeju biru ujar mangai belok jar acil karudung habang jadi nang lawan acil nang belok di superang handakah pang pulang acil belekian lawan buhat negara nang jadi nang tak lupa ulun mau ucap takat nang ini amang harni bujur sudah bebinian cuman cilai amang hendak bebini pulang nang istilah kata hendak dua ikong ujar bini keisian jadi nang lawan amang apa dalam hati ungkapkan haja pian jadi nang lawan acil nang berpaling ke belakang ulun hari ini hendak mana kuni pian apabila cilai pian hakun haja di madu lawan amang di padahakan nyaman imbah bulik kaina kana gere hendak meminta izin mangai jue ulun lawan nang bini tuha di rumah nang maizinakan ulun tuh kasini membawa patalian jadi tak lupa ulun melanjuti akhirnya kulir jangan mangai kulir maitihi cuman cilai ulun sakadar mamadahi jangan kisah cuek pian lawan amang harni apabila kapideraan ngalih benar manam baik jadi cilai ulun lawan pian mamadahi bilanya kapideraan obatnya ulun beri nang satu pertama memberi nomor HP jadi lawan pian apabila bujur-bujur pian hendak beleki ulun hari ini hendak memberi solusi istilah kata supaya nyaman-nyaman kaina cilai nanti pilai pian cilai hendak jua beleki mencari lagi ulun tupang jua memadahakan haja baik mencari lagi bubuhan tukang kamera nang istilah kata cilai video heja diabadikannya jelas jua abadi cinta pian berdua jadi tak lupa ulun mana rusakan
Pesan kepada ibu bapak di sini sabarataan, terfokus lawan acil di muka baju hirang, anang itu tisu dipingkuti di tangan, acu beli hati mangai juncuk sidin liwar kahabangan, istilah cilai habang potongan delungan hayam. Jadi lawan acil ulan mamat kehipian, bujur nang pian tuha tapi cilai pian harap bener beaksian. Jadi nang lawan pian sabuting ulun bepasan, bilanya kadede lagi pian auran, itu nang nomor WA si belu dipinta akan. Jadi tak lupa ulun melanjuti lawan abang aman sahirang nang gegep sakali, karena abang kacamata pian lalu nang di sini. Jadi nang di jalan kami mau ucapi mudahan salamatan hidup sampai mati. Jadi kita terfokus pulang lawan amang-amang. Jadi nang tak lupa mangai di sapapian, amangnya nang beduduk ada di Suberang. Jadi lawan pian ulun besa sapaan, nang partamahin tadi nang betu pihirang, ujan nang pian tadi si singut kalalabetan. Jadi nang lawan pian ulun memadahakan, namunnya mangai kawa itu pian si singut dilerep dulu pian, nyaman mencium bini kade gelienan. Jadi pang bujur pasan oleh amang, bila bacium bini sesingot bila rapian. Jadi si bin berukuk mangai tupang pulang. Jadi nang lawan pian berukuk hari ini, bila rokok masih banyak amang hani ditawari, karena amang hani ini bisa berukuk aku naik nang diberi. Jadi lawan pian bila si bin berukuk ngitu rokok ngapa nang hakon pian pinta mangai nang hari ini. Jadi lawan pian amam madahakan haja, lawan nang tadi emang nang betu pihiran. Pian lah tentunya pabilenya rokok pian masih banyak bilehennya, cuman bangsa butik mangai ada syaratnya. Apabila tuh rokopin ulun juga kada bisa maisapnya, paling ada tuh kasini tarakan rokok Surya. Jadi tak lupa kalau mana rasakan itu ada meminta harap benar tak tagihan. Jadi nang tak lupa kita harus pula terfokus lawan abang pakai kopiah jangan nang salawar lipis nang bebaju hirang, coba liati dasar gagah potongan. Jadi tak lupa mangai didoakan. Jadi lawan pian bapak kopiah jangan dasar mon dilihat masih kagak gegehan. Jadi nang lawan sidin langsung didoakan, mudahan Pak Ai pian rezeki dilencarakan. Banyak kaina duit pian beisian, awa ai kaina duit menjujur bibinian. Jadi tak lupa kami mana rusakan. Jadi alhamdulillah ada depan di duit bakarinah mau rupakan abang di duit tetaan 2000. Jadi terima kasih banglah lawan pian. Jadi nang tak lupa pian sudah tahu masih bujangan, ujar masih bujang hari ini ulun doakan pian para jekian nyaman bangai pian lakas alaminan. Pian ulun mendoakan mudahan to rezeki pian dilencarakan, lakas jue pian jodoh mendapatakan, nang istilah kata lakas beduduk di palaminan. Jadi lawan pian apabila tuh kaina pian nang dikawinakan, jangan kada ingat undang bemadihinan. Jadi tak lupa kami mana rusakan. Terima kasih banyak banglah lawan pian. Jadi kami belenggut haja bemadihinan, madihinan kedua hari ini kami mainkan. Jadi nang tak lupa kami berucap pulang lawan nih bang ibu bapak seberataan. Kayak apa amang ada kata niat hendak minta nomor HP acil di palataran, nang tadi ujar belok berangai di singking dian. Jadi nang lawan acil ulun memadahakan, alamunnya
tuh dilihat kada hakun pian nang abang ujar sidin jauh perbedaan sidin baawak putih ulun baawak irang jadi nang lawan pian walaupun kita cilai ada perbedaan cuman ngarang jodoh sudah diatur Tuhan biar pian cilai kayak uyah di lautan ulun juga cilai nang kaya juga esam tinggi di pagunungan kita tetap bertemu walau dalam cacapan jadi tak lupa ulun menarusakan ada ai mangai pian nang itu di manis sidin ma anu jempol tadi lawan tangan berarti mangai pian ada ai bayangan jadi istilah kata saumpama sidin bujur kada belekian kikira berapa wani pian ma angger jujuran jadi lam dilihat ulun mama dahakan dilihat kilai awak mungkal isian jadi nang lawan pian ulun mama dahakan jujuran 50 ulun kada betawaran umay pangamang liwar larang benar pian ma angger jujuran sesuai haja cilai nang ini tupang amang banyak beisi saham suatu pertama banyak tanah pahumaan nang tak lupa ulun nang mama dehi bila acil tadi kawin lawan amang siap menerima mengawani jua hidup manglih sampai ke mati apabila imbah kawin disuruh behuma oleh amang hari-hari jadi bang ulun pulang nang mama dehi bila inya pian hakun ulun ambil bini nang istilah kata pasti ulun sayangi ada ku betaha di surga pahumaan yang ai pian begawe Oma sungsong benar mengiau sayang hari ini sidin haja mangai belum memesti bila bujur pian kaai belum belagi nang ini amang harni ujar hendak satu mat dahulu minta nomor HP jadi wan pian ulun amang madahakan ada tadi kalau sudah pian 5.000 memberi inang sawiran 5.000 ini ingkote hanya pian anggap ini yang ai duit patalian jadi tak lupa ulun menarusakan amun kaya gitu terserah aja pian ayo ha imbah madihin meminta nomor HP ulun manggeni iakan jadi nang belanjut kita betarus pula kepada ibu bapak di sini sampai retaan jadi nang terfokus lawan ading di sembarang dihiga karudung biru tuh pastinya coba lihat tipian jadi nang tak lupa ulun main puakan itu sudah belegi atau masih bujangan lamun tuh dilihat sudah belegian napang kaning pian harap benar ukiran jadi nang lawan pian bila saya sudah belegian ini nah sayangnya aur bemadihinan ulun menarusakan lawan Pak Haji Dude mudahan sehat pian dua nang acil mimin ada nang di dalam mudahan bang pian selalu dalam lindungan jadi nang tak lupa kami menarusakan jadi nang tadi ujar sudah nang belegian cuman dilihat parut belum lagi betianan jadi lawan kian kaai ulun doakan bila bulan Ramadan mudahan betianan ala betianan jadi ban aja nang duduk di muka jadi ujar pian menunjuk tadi kawan ada juga ujar janda jadi nang janda gitu terlihat pinata Tuhan nang gitu bang sadang lawan tukang kamera tukang kamera acil baju hirang mama dehakan jua nang duduk di hujung jar bebeju hijau dengar habar jua janda kalau dilihat awak sidin kenal tentunya jadi lamun mangai ulun beawak halus
kada tahan jua pas saja awak kenal lawan tukang kamera. Jadi wan pian ulun memadahakan bilanya tukang kamera bedetang lawan pian berpapang jua memintai jujuran kamu 10 juta ujar kakak dek betawaran jadi lawan pian memadahakan jadi lawan pian ulun main puakan nang ini tukang kamera lawan ulun memadahakan ujar nangka 7 lawan pina. Jadi nampak lupa kami melanjutkan kalau dilihat awak sidinnya sing mengkalat nang itu mangai sanggup kada betilaman. Jadi wan pian ulun memadahakan pabilenya awak gemoy pian ma ambil bini kadeda karugian nang istilah kata nang tak gencang makan jadi nang lawan pian bila tak gesak-gesak ada usah betilangan lawan malam pertama ulun memadahiakan kikira kaina di banjir satilaman. Jadi tak lupa ulun nang hari ini hanya mendoakan mudahan cilah pian nang itu pang laki lakas mendapatkan. Jadi nang tak lupa sakadar mendoakan supaya pian guring pulang ada nang bakawan karena wayah ini cilai musim tang hujan kadenya nyamanan pian bangun kadinginan. Jadi nang tak lupa mudahan cilah pian lakas beleki pulang. Jadi nang belenjut mangai bemadihinan terfokus lawan kae nang duduk di gelem betis betalimpuhan. Jadi nang tak lupa coba disapa pian Jadi nang lawan kae nang lagi duduk pian di gitu sidinnya kada hiren-hiren baik amang nang menyapa nang jende betahan jadi lewat acil tadi memberi isawiran sampai wayah ini ulun masih penasaran jadi nang lawan pian pabila cilai rindu jangan ditahan-tahan karena kalau ada kakak dilit memadahakan ujar cilai rindu dasar beret bebujuran pian itu cilai kada sanggup bebujuran biar nang itu rindu ulun nanya nang menyanda. Jadi tak lupa kami menarusakan tasarah aja mangai nang itu sempian masalah bebinian ulun kada umpat-umpatan. Jadi nang belenjut kita mangai bang pulang terfokus lawan kakak nang duduk berlima coba lihat tipian acil nang di hujung nang bakar rubeng biru parut pina genal kayaknya betianan. Jadi tak lupa bilanya bang pian cilai bujur betianan mudahan pian cilai dan dua anak pian selalu disihatakan bila melahirkan mudahan salamatan. Cuman kupinanya sidin kada betianan tapi ipik haja awak sidin kalah makan. Jadi bang ulun pulang melanjutkan langsung nang dihiganya nang pian bagi pasar kamu dilihat-lihat kayaknya kapan masa kiranya kai pian bagi pas sudah lepas padahi haja amang kaina nang ini gembus nang mengipasi pian. Jadi tak lupa kami menarusakan kepada ibu bapak di sini samperataan nang ada di sini kami nang tak lupa hari ini mau ucapkan ini bang waktunya nang itu jam berapa sudah menunjukkan nang 1:30 seorang 10 menitan kikira sudah mangai ini parak ajan berarti 1 man lagi kami memadihinan. Jadi lawan Pak Haji mudahan pian salamatan. Jadi nang tak lupa kami mau ucapkan kepada ibu bapak di sini sampai retaan. Jadi wan amang harni pulang kita ucapkan tadi nang ada kalau jerpian itu kai bilang ada hiran-hiran tahukah kenapa bukannya mangai sidin kada mendengarkan tapi sidin asik di gelem berpacaran. Kalau berpacaran jadi wan pian hari ini
bujuran, cuman nang itu di bini sidin bebujuran. Jadi tak lupa, ayo hadirin kami menaruhkan kepada ibu bapak di sini sampai retaan. Acil nang berjalan tina betunduk bujuran. Jadi lawan acil mudah salamatan. Jadi nang tak lupa kami mendoakan gesan pengantin baru nang ada di Palaminan. Jadi mangai doa pian pulang ucapakan. Jadi ini doa ulun mamulai akan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Berkat ni sholawat mudahan tu pengantin pian laki binian. Pian panjang umur berdua sehat badan. Mudahan sehat pian itu juga sehat di jalan ketaatan. Mudahan tu pengantin pian para jekian. Mudahan tu pengantin pian tuntung pandang. Mudahan juga pian menjadi tuh keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah. Kami mendoakan mudahan pengantin selalu dalam lindungan dunia akhirat tak akan terpisahkan. Jadi lawan acil nang tadi kabar ujar janda nang bertahan. Acilnya hendak bulik adakah bang salam mang dititip pian. Jadi gilai salam ulun titip gesan pian. Salajur juga salam gesan mama di rumahan. Jadi tak lupa lawan nih bang acil mudahan salamatan. Mudahan beretaan selalu dalam lindungan. Jadi nang tak lupa kami menaruhkan kepada tumpah haji yang sakaluargaan. Mudahan tu di jalan salamatan bu hentian. Jadi nang tidak lupa mangai kita doakan nang gesan ibu bapak di sini saberetaan. Jadi nang ini doa ulun mamulai akan bila ulun berdoa amin akan beretaan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Berkat ni sholawat mudahan juga berkat di sini kita tak dapat. Kita panjang umur beretaan beawak sehat. Mudahan sehat kita iman bertambah kuat. Mudahan rezeki beretaan meningkat. Segala usaha mudahan tu berberkat. Mudahan bila bulik kita kabul hajat. Mudahan beretaan kita dapat syafaat darilah baginda yaitu Nabi Muhammad. Mudahan beretaan kita juga selamat dari dunia ini sampai ke akhirat. Jadi bang kami mungkin hendak bersatu, kami hendak bertahan. Suatu pertama ini sudah waktunya nang para ajen banyak minta ampun minta rela beretaan. Jadi nang lawan pian di sini beretaan kami nang tidak lupa ini minta maaf mewakili kakawanan bila nang hari ini terdapat kesalahan. Jadi lawan pian bapak ibu beretaan acil nang dihembin kita beri leen. Mudahan hajat pian bertaan dikabulkan. Jadi nang tak lupa kami mau ucapakan lawan kakak-kakak minta rela lawan pian. Mudahan panjang umur kita saberetaan. Bila in waktu kau berjumpa pulang kalau bang ada mangai sumur di ladang boleh katu kaina kami menumpang mandi. Mudahan beretaan kita berumur panjang nyaman bila in waktu kau berjumpa lagi. Apabila ada itu jarum nang patah jangan pian disimpan gilai di dalam patih. Bila kata-kata kami ada tak salah kami meminta maaf minta rela hari ini. Jadi waktunya sudah nang para ajar kami sampai di sini mungkin kemadihinan. Jadi nang lawan pian kami mau ucapakan nang ada di sini minta rela beretaan. Jadi nang terakhir mangai kita ucapkan Assalamualaikum minta rela beretaan. Ilahi kami bersatu suara bertahan. Sallu ala Nabi Muhammad.